أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Rahmet Allah, bereket Allah şuma serf ayge şuma gösterikin. Mesele kazah muhima tay insun esti akideyin fasıda vonçta temeytir bin nişun meytir fatha mevuni vendişir faydeyi çinu çi ohi gösteri mekeri. Bütün kitabın may fıkıde çıta gu temeytir bid şun sade kitap matena ni bütün ulemay ümmeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alemi vatu. Temeytir sadaka bidşun sevabi khayri rasancı temeytir dua bikir khayri rasancı temeytir vendiş Kur'an bidit evet rasancı. Hatta o İbn Teymiye muhalif el sünnet cemaat o bukhuz von her çi rasan meyit von tekin vatu vendiş Kur'an ne rasan von asah au ki vendiş Kur'an iz rasan khayri rasan İbn Teymiye bukhuvon ayta şahıs esti vate gösteri İmam Huznikeni. Hulasa bütün ulemay ehl-i sünnet vel cemaat ümmeti Resulullah piyori von çıtak temeytir bid rasancı mukafat rasancı.